not a game, it's a rich thing. Iyi ni Peace Media TV rero nkuko mumaze kubimenyera hari ibiganiro byinshi tugenda tubagezaho kuri uyu munsi noneho iki ni gishya ndabizi ko ariyo video ya mbere mugiye kubona ijyanye n'iki kiganiro. Ni break quiz, ni ibibazo tubaza cyangwa se tubazanya, ushobora kubibaza mugenzi wawe mu gihe cya break. Nawe niba uri mu break enjoy, no abantu murimo muraruhuka ndabasuje cyane. Aha ngaha rero turi hamwe na mugenzi wacu, ni umutumirwa, ni graphic design. Hari abantu bashobora kuba bamuzi, araza kutwibwira mbere yuko dutangira. Uhawe ikaze kuri Peace Media TV. Murakoze. Wakwibwira abakurikiranye Peace Media TV kugira ngo dutangire break quiz, bazi ngo ninde uje guhangana. Nitwa Chantal. Nkuko yababwiye ndi graphic designer. Natumiwe muri break quiz. Mu kiganiro cya break quiz. Urakoze cyane. Yego. Urumva uri tayari cyane bimwe by'abagraphic. Yego, ndi tayari pe. Break quiz rero ni ikiganiro kigiye kuzajya gica ahangaha kuri Peace Media TV kugira ngo tubafashe kuruhuka, tubazanya ibibazo biri funny ukuntu, sibyo ko irimo no kunguka mu bundi bumenyi. Dushobora kudahita tuguha igisubizo ikiganiro kirimo hagati ukaza kubona ibisubizo nyuma y'ikiganiro kugira ngo tutaza kubangamira iperereza cyangwa tutaza kubangamira abatanga amanota. Reka dutangire rero, uratangira cyane n'ingiri bubanza. Dutombore. Dutomboze, dukoresha iki dutombora? Mfite igiceri. Ariko reka ngiye ntangire. Uriho utangira umbaza cyangwa ntangire nkubaza? Urifuza iki wowe? Numva kubera genda umushyitsi murangenera. Turakujya imbere. Murangenera. Turakugenera. Muragena niba ari nge ntangira cyari rimwe mutangira. Okay. Reka dutangire. Ningira kubanza. Kugira ngo ibintu bigende neza. Bakunze ba Peace Media TV rero mbere na mbere kugira ngo ikiganiro cyacu mujye mukibona 5/5. Hari abantu mubona video ibintu bigeze kure byarashaje. Urazira kubutara kandi subscribe mufungure notification update zose ujye uzibona 5/5. Twatangira n'ikibazo cya mbere rero. Araze watangiye gukopera. Nabibonye ukopera ikibazo cya mbere. Kirabaza gite? Vuga abahanzi batanu bo mu Rwanda baririmba gospel. Abahanzi batanu bo mu Rwanda baririmba gospel. Nimvuga itsinda se uzagira ibara nimvuga umuhanzi umwe. Okay, sawa. Dorcas. Vestine. Daniela na James. Israel. Ikibazo cya mbere rero Chantal akaba agikoze neza, ubwo nawe tugwaye umwanya kugira ngo umbaze. Ngabandika amanota bari kwandika. Amanota muzajya muyabona final ikiganiro kirangiye. IPRS so easy. IPRS University IPRS. Iyo bavuze IPRS mu magambo arambuye. IPRS magambo arambuye. IPRS Integrated Polytechnic. IPRS. Wait gato. I Integrated P Polytechnic College. Wibagiwe ra. Wait gato. Sorry. I Integrated P Polytechnic Rwanda C College. Nta kibazo dukora. Integrated Polytechnic Rwanda College. Rwanda irara ivuga regional college. Aya manota saa yanjye kiransinze ariko irara I mean ko isobanura region. Baraguha nk'igice.
ubwo abandika amanota baraza kugira ubwo babigena. Twakomeza noneho. Ikibazo cyanjye cya kabiri kirabaza ngo ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru y'u Rwanda yitwa gute? Ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru y'u Rwanda yitwa gute? Amavubi. Ibibazo byoroshye gusa. Dukomeze. Twagiye. Ugiye kumbwira. Yego. Ugiye kumbwira umuntu washinze idini ry'abaprotesta. Umuntu washinze idini ry'abaprotesta? Ni Paulo. Ngaho. Se ni Paulo. Oya, ni Yesu. Oya se. Nazo si wowe wavuze ngo mugende mubwiriza amahanga yose. Paulo. Chacho. Ngo Paulo ngo Yesu. Yerede kiranshitse kabisa kwa Peace Media TV. Mumbabarire pe. Abafana banjye ndi kubatengu. Ariko nazana comeback. Reka dukomeze ikibazo cyanjye. Ikibazo cyanjye cya gatatu cyo naringezeho ni ukuvuga ngo ubu tuvugana hari kuba igikombe cy'isi. Iki gikombe cy'isi kiri kuba kiri kubera mu kihe gihugu? Umukino wa mbere wabaye wahuje ikihe gihugu? Ibihugu byahuye ku mukino wa mbere ni ibi. Kiri kubera he ibihugu byahuye ku mukino wa mbere ni ibi? Okay, kiri kubera muri Qatar. Yego. Noneho match ya mbere yakinwe na Qatar. Yego. Na Equator. Equator. Ngo. Abatanga amanota baratubwira turaza kubona resulta nyuma ubwo komeza. Equator. Ubwo turaza kubona resulta nyuma. Komeza n'ikibazo cyawe gikurikira. Ukomoje ku gikombe cy'isi. Igikombe cy'isi cyabereye kiri kubera muri Qatar. Noneho umurwa mukuru wa Qatar witwa ngo iki? Ariko umurwa mukuru wa Qatar. Qatar witwa Google yo mu mutwe iranze. Qatar. Asha New York. Mbo nicyo kiranze. Icyo kiranze kabisa. Nubwo wagerageza se. New York. Qatar wapi kabisa. Nubu nyimenya ruko igiye mu gikombe cy'isi. Mbo ikibazo cyanjye cya gatanu. Vuga ibihugu 10 uzi mu masegonda 30. Yegushiraho alarm mu masegonda 30 uburangije kuvuga ibihugu 10 uzi. 10. Yego. N'u Rwanda rurimo. Gato ndakubwira utange. N'u Rwanda rurimo. Rwo si igihugu se. N'u Rwanda rurimo. Sawa. Susi ndi kuguha umwanya wo kubihigara. Masegonda ubona ko yatangiye kubara. Ingana start uratangira. Masegonda 30 narangira utarabirangiza. Tayari. Twagiye. U Rwanda, u Burundi, Tanzania, Kenya, Congo, Uganda, USA, Russia, Ukraine, Qatar. Yagiye ikibazo cyawe gikurikira.
RBA urayizi? RBA ndayizi. Mbere yuko iba RBA yitwaga ngo iki? Yitwaga Waremforo. Abana baje bahaguruke mu macu bahaguruke kabisa. Yitwaga Waremforo. Twagiye nari ngeze ku kibazo cya gatanu. Ikintu afite rimwe nko ngeze mu kibazo cya gatanu. Reka tujye ku kibazo cya gatandatu. Ugiye kutubwira kaminuza uzi ziri mu Rwanda. Esheshatu ziri mu Rwanda mu masegonda 30. IPRS. Rimwe. Uretse gato tukiriho aram. None se nzayavuga IPRS Kigali, IPRS oya yani IPR ubwo ni ari kaminuza imwe. Zira zindi nta makoresha nta mateme bagiye bafite. Twagiye. Uretse gato. Twagiye IPRS. Rimwe. UR. Ines Ruhengeri. Mount Kenya in Iraq. Yindi imwe in Iraq Yerika. Yerika na in Iraq nagari bivuze. Aya. Reka turebe kuri vare. Baturebera kuri vare. Baturebera kuri vare ngo nibasanga wayivuze nta manu turi bubone. Twakomeje ngo n'ikibazo cyawe gikurikira. Ikibazo cyanjye gikurikira. Yego. Kana mwitegereze neza ubundi mite nkubaza. Gira baba rwose nditaye. None ubu nari. Suri umunyarwanda. Ndi umunyarwanda. Uzuye. Noneho ugiye kumbwira. U Rwanda rwabonye ubwigenge ku itariki zingahe? Itariki? Itariki n'ukwezi. Itariki n'ukwezi. Tugiye mu mwaka wo wavuze induru. Itariki enye z'ukwezi kwa karindwi muri 19 muri 62. Abantu bari kwandika amanota babyumve. Itariki enye z'ukwa karindwi muri 62. Ubwo babyumvise. Ubwigenge cyangwa kwibohora? Ubwigenge. Ubwo ni ubwigenge. Nibyo. Itariki z'ukwa karindwi 60. Sawa. Nakare cyane nakize barabe kuri va. Cyabaze guko. Cyabaze guko. Mbo. Kibazo cyari kuri no kumopera. Ahaha, waro uri gukopera. Ni iyihe sosiyete yitumanaho yakoreraga mu Rwanda ariko ubu ikaba itakihakorera? Sosiyete? Yitumanaho Tigo yakoreraga mu Rwanda tigira hakorera. Tigo yihuje na Airtel. Ubwo ni Rwanda Tel. Ariko wasubije imbere gitariki. Ntabwo nyine uragerageza byakanga ntabwo ugerageza nta kibazo kare uri kwikupira se ndikwikupira nawe wari kugerageza none utangiye kubyanga ntabyo kugerageza urandya amanota n'urahize nanjye komeza ahubwo mukanya rero kumbwira ngo uri umunyarwanda cyane none se u Rwanda rwayobowe n'abaperezida bangahe? Abaperezida bangahe? Niba bambwira Kayibanda, Mbonyumutwa, Habyarimana na Kagame. Abantu muri kubara amanota no kuri mubare muyandike.
yewe nibyo nta kibazo ibisubizo biraza nyuma Norbert arimo aratubeshya akanabihagararaho ngo nibyo ntabwo kabisa niba hari undi rezilita ntibazigaragara baraza kutwereka niba hari undi uhari twagiye n'ikibazo gikurikira ugiye kuvuga hari tariki zingahe u Rwanda batangazamo kese ya mbere ya covid ahimini hari tariki zingahe covid igera mu Rwanda covid yageze mu Rwanda tariki zingahe covid 19 tagira ngo ni 14 z'ukwa gatatu 2020 komeza umunsi nateguye ibibazo byinshi dukomezanye komeza mbwira Dubai iyo bavuze Dubai wumva iki? iyo bavuze Dubai numva umurwa w'ubucuruzi. Uherereye he? Dubai Dubai ni muri Tanzania, ni muri Kenya, Dubai ni muri Kenya. Ni muri Kenya. Dubai ni muri Kenya. Bazero kwijana ubundi bashatse ubusinajyana yangaya amanota nakuriye ni menshi pe. Muri Somalia. Ibibazo 10 tugeza kuri bose cyangwa cya karindwi bisigaye byose mbitsinze. Ntabwo kubita comeback. Dubai. Somalia, Kenya. Turere kuri VAR. Ahubwo bakwebere ku ikarita y'isi. Dubai iri muri Somalia. Ni muri Kenya, TZ, muri Tanzania. Muri Tanzania. Dukomeze. Abafana babiko n'abatengushyira mu ihangane. Kuri turu zamwemeza. Twakomeje ikibazo cya 8. Vuga ibitabo 10 byo muri Bibiliya mu masegonda 30. Ibitabo 10. Ibitabo 10 byo muri Bibiliya bivuga mu masegonda 30. Uravuga ibyo ushaka muri twagiye. Intangiriro, kuva, Abalewi, gutegeka kwa mbere, gutegeka kwa kabiri, abami, abacamanza, ibyahishuwe, Yohana, Mariko. Maze gomera. Uri konyi. Ariko nayavuze muri 30. Ibitabo bya Bibiliya nabivuze muri 30. Ariko rero nawe uri murashaka kunyiba. Oya, secondaire yarangiye. Kuri vale baraturebera. Okay, nta kibazo. Kuri vale baraturebera rwose. Ikiza nuko utari bunyibe. Oya, ntabwo mwiba. Agwana. Komeza. Ikibazo cya 8. Norbert. Norbert. Yego. U Rwanda rufite U Rwanda rufite uturere tungahe? 30. Imirenge 410. Ariko nibyo byarangiye. Barebe kuri vale nyine. Nta kibazo. 400. Cyonzi cyo ufite 0. Nibyo. 0 n'igihumbi. Twakomeje. Vuga amazina y'abakinnyi ba filime bo mu Rwanda uzi uvuge na filime bakinnye. Ayo bakina bitwa? Uravuga amazina bakina bitwa na filime bakinnye. Bakina bitwa. Okay, sawa. Ngenzi. Yego.
ya filime yitwa ngo iki we Ngenzi aya ureka tumusimbuza abandi ya filime yitwa ngo iki Wandikishije vuga filime yakinyemo Ngenzi ya filime ariko yitwa ngo iki we aha ikigeragezo cy'ubuzima Fabiola amarira y'urukundo Manzi amarira y'urukundo Seburikoko muri Seburikoko hoya papa savo muri Seburikoko nibyo ariko Seburikoko none si ibyo Seburikoko muri Seburikoko muri Seburikoko papa savo muri Seburikoko hoya Seburikoko muri Seburikoko papa savo muri Seburikoko hoya papa savo muri Seburikoko okay muri bare baraturebera bazikiri kamubaze ngira umurwa mukuru wa Brazil witwa ngo iki Beijing ewe gadata we Brazil ni Beijing kuri bare baraturebera ikibazo cya 9 bazana amanota bakuzanira n'ikarita yize ewe gawe nicyo cyanyuma vuga amatorero ari mu Rwanda 5 mu masegonda 20 amatorero y'iki yo kubyina amatorero amadini amadini yego yo mu Rwanda akorera mu Rwanda 5 mu masegonda 20 sawa twagiye nubona ari bitangiye abakatolike sawa abaproso abadeperi abayehova abisilamu ikibazo cya nyuma kuri utuma nibagirwa kandi nashyize mu mutwe wowe wateguye wagira ngo uri gukora ikizamini cya leta ariko abantu banjye bitonde ntabwo nateguye so ujya wumva Kiss FM Kiss FM ni ibiki radio ntabwo nyizi uranyihakanye ndayizi urayizi sasa Kiss FM igitegura amarushanwa igatanga ibihembo ayo marushanwa bayita ngo iki ni uwe mu producer wegukanye igihembo kino sezo amarushanwa ashobora kuba bategura menshi ariko njye bayonze nayo bategura muri sama bita Kisama Award icyo gihembo cyatwawe na Element noneho bayaguriye ubundi njyana muri Biteye nuko yiri yawe n'abarangana za President ariko none se wiki ugomba kubimenya bakuzanira ikarita y'isi abakunzi ba Peace Media TV rero turabashimiye ku mwanya wanyu mwafashe wo kuruhuka mwumva ibi bibazo nubwo nabatengushye ariko ntabwo ari cyane ndabashimiye cyane rero kuba mwafashe umwanya wanyu mugakurikirana iyi quiz yo muri break abantu mutakoze subscribe muyikorerwe ngo ukurikira nawe muze kubona ukuntu ari buze gucabiranye we muramuzi muraza no kumubona ni umusitari mu bintu bijyanye no kudevelopinga abazi ahantu yagiye developinga baramuzi muraza kumubona rero mu kiganiro gikurikirana waraza kuyivugira gira icyo ubwira abakunzi ba Peace Media ndababwira ko banyemeje byo babibonye oya ikintu nababwira cyo ibi biganiro nkunda kubikurikirana icyo nakoze ni kimwe ni subscribe kugira ngo njye nkora mbona update so nawe rero uze kuza gukora subscribe arakoze cyane Chantal ego naniza ngo nabyo wabyibagiwe oya ntabwo mbyibagirwe zo kumva n'izina rya nariyobera naryo numvise ibintu byose warabya baryandike ryo mu rya ndarimwongeje ko zero mwakoze cyane rero muze gukurikirana ikiganiro kiri bukurikire ciao ciao